Hello guys, so ke batla bua ka kopano ya dinonyana. Dinonyana ha di ntse di asesa di fumana hore hae man. Batho bana le morena. Diphoofolo di na le morena. Ke tsona fela dinonyana tse senang morena. So ka speed beat ba bitsa meeting wa dinonyana. Also dinonyana da attend the meeting. They attend in colors, in feathers, in numbers. Tsa forma quorum, tsa feta quorum. So meeting okay sharp agenda e balwa obviously agenda gore dinonyana ha dina morena ho kopanetse gore dinonyana ha dina morena jo guys agenda eo ha iso cause disharmony jwalo dinonyana tse ding ka di se di nominate mo ho kgethang nna ke nna morena ke nna a fitting kgethang nna what tse ding di forma di caucus kgethang mama gore di hana ho tla fela the word borena ya ba go disharmony fela. So harmony tlo khutliswa ke harmony e tlo khutliswa ke nonyana e nngwe e stokinyana jwang guys ba sa nonyana o stokinyana e cute e stokinyana but e piercing nonyana e bue ka voice teng e stokinyana e cute e piercing hore hello can I have your attention obon so it's a nonyane e stokinyana voice stokinyana e bua dinyana tse ding ba that type of thing ya ke mang a bua nonyana eo e stokinyana e be se tswela pele ere guys I have a proposal why this is a competition ya borena and then competition e wina ke nonyana e fofang ho feta tse ding kaofela hai man nonyana tse ding tsa re tsa rata proposal e or no proposal e ke yona since e lore ke dinonyana it's fitting hore morena wa tsona e be nonyana e fofang ho feta tse ding. Okay guys, so tsatsi la competition lineup ya teng e le nonyana tsa masiba a maholo fa nonyana tse itsebang go tsona di a fofa ka ile tsona lineuping eo ya teng eo. But funny enough nonyana e ya stokinyana le yona ka le teng lineupong a ke re nonyana tse tsa botse mo masiba a 2-3 tsona di lahla tsa distance because they are bona there's no way di tlo win or bon already eagle e teng lineupong eagle highly teng lineupong it's obvious ho tlo wina eagle so tse fofang tse joinang competition maybe di se di etsa profile ya tsona because it's obvious so ha di tlo wina ho tlo wina eagle e lineupong so nonyana tse tsa masiba a bo mai 2-3-1 shame tsa di distance wa bona except stokinyana se sona ka se le teng lineupong a tsaba man nonyana tse ding ka di shebile stokinyana se nonyana tse ding comment hore ba stokinyana se confident se ipona hantle sona se nka computer le eagle ka ho fofa can't no issue has a confidence issue ke strategy wa bona stokinyana se bone hore technically as no win so but strategically se nka win. Okay hi competition e qala bo ono max in fire go whatever dinonyana di fofela hodimo so dinonyana tsena ha di fofa stokinyana se swesetsang se be se ipata ka tlasa mapheo a phakwe a eagle so phakwe ena ha ntse e nyoloha eagle e ha ntse e nyoloha hai aware hore stokinyana sane se ipatile ka tlasa mapheo a yona a kere stokinyana so ke nonyana e nyane so ha ena weight a utlwa hale a kere so sharp eagle e ne hodimo mo eagle e fellang teng ke matla stokinyana sena se tswa ka tlasa mapheo a eagle mo ipatileng teng se se fofela feather wa bona se be se wina borena jwalo jo guys la bo mare sabotage ke ntwa gale jwang gore ke clear sabotage hi sabotage ke ntwa ya gale hi sharp guys till we meet again.